sinoro reka reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane udutandukanya ni wowe Yehova Adonai uri Imana ikora icyo ishaka gukora ineza iteka ibyiza ubuntu eka ibyiza byose bibarizwa iwawe urukiza rushitse uruhoza rushitse imigisha yuzuye imiyezagiro byose bibarizwa iwawe ngo imbabazi z'Isirayeli urukiza rw'Isirayeli ku Isirayeli gukomoka iryo jambo umusabyi wawe Burayimu yarivuze umukorera igitangaza ku musozi wa ngo tunezere shabwa kuko nta handi tworonkera ubutabazi ya saa sita ni umunsi wa nutunezereza abana bawe turakwisa umunsi uduhe kuwuhezagirirwa munsi w'ubukozi uduhe ku
gusumbya abateramye bite ukiga. Gerera mu mitima yacu gira icyo, gerera mu ngo zacu gira icyo uhindura, gerera mu gihugu cyacu ukora igitangaza, gerera mu uyu munsi ni utunezeregwemo ryuguru gerera mu mitima yacu, ugira icyo wubatse kandi icyo usenyura ugisenyura. hari ibyo wosenyura uburibwe dufise ntibugaruke, hari ibyo wosenyura agahinda dufise ntikagaruke, hari ibyo wosenyura tugakuba izina ry'igitutsi, ubugumba, ubusuma, ubusambanyi. hari ibyo wosenyura tukongerwa imyaka yo kubaho. ni na mwaza twebwe kugira ngo iyi misozi ihanamiye ubuzima bwacu iturure. wagereye ku musozi wa Moriya mu giti, Burahimu ntiyamaramarira ku musozi wa Moriya aronka incungu ya Isaka. duha incungu reko dukenyuka, niwemere ko tubabara, tunezereze kandi uyu munsi duhe ububasha bwo kubana nawe. kandi bibe uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha n'umugwiza. ruduhatse ibyiza amen. Kasere muri uyu mwanya
261 igenekerezo 18 ukwezi kw'icenda 2025 uwo munsi wa gatandatu wa kane. Agaciro ukusenga ukubwifatamo ahari ikintu gishobora kugaragaza yuko uri umuntu witeguriye kwakira isezerano rishya. Akarorero kuba wateranye ngoma ndababwire ukongera ugashira umwete muco wibwirije, niryo soko ridudubizamwo ibitangaza by'umugabo. Kubera na simana ni Imana y'abakene bose, ariko icyashizeho mwene kugitahura mwene kugisobanukirwa niwe wo guhabwa amasezerano mashasha shura umunsi kundi. Nta numwe yajije ngo uvuge ngo ni mu binyagaze ntabibone, ngo nimuvugire kure yiwe ntabyumve, no mugabo ngo ababyumvise ababisobanukiwe nibo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Amasezerano avuga ngo wibuke Dawudi no mu ruho wiwe wose n'ukuntu yarakigirira gano mutara anzuro wiwe umwami w'Isirayeli nshobora kufatira guhuza no gishobora kugutandukanya n'umuruho wose. Gishobora kugutandukanya runaka. Dawudi yavuze ngo sinzigera ninjira munsi imbere sinzokundira amaso yanje ibigohe byanje ngo bihunikiye ushika ndonkeye umukama ikibanza ndonkeye mutana niko Yakobo aha. Ubundi Imana ngo yaramubwira kurasoma muri Samuel wa 23 ngo mbe Dawudi ni yenzo onywaki mugabo kwibwiriza mu mutima kandi cicubahiro Imana byatumye imubwira ati mu rubya gore kwamira ibya mu ruko kwiba niki umutima kwibwiriza
gukora ineza cyane cyane ugakora inshingiye ku umutima uguhuza n'iki n'amasezerano y'imvura yagwa cyane kwibwiriza umutima kwa Dawudi byateye Imana y'ukuri kandi nzovyagiza ku ntebe yawe y'ubwami. Nkavuga umubabaro wawe imibabaro yanyu muhindukire muri byazo umusaruro mureke kuzembera. Imibabaro yanyu muhindukire muri byazo kandi byarangiye. Umugore yitwa Tamari yabyaje umusaruro igisuzuguro cy'ukubura abagabo babiri. Niki cyagufasha kwegera umukama aravuga ngo ahi wawe niho nashimye kugerera ngo nkako umukama yaratoye Siyoni ntiyashimye kugerera niho nzoruhukira imyaka yose niho nzoba kuko nashimye. Bibiliya ngo ko mumaze gututurwa kubw'ijambo ryanje Data bakunda nanje ngenzo bakunda. Imana abakene banzo bahozagaza umukate abahereza nk'uko abaho kugwa kw'inzitizi zose z'ubuzima. Reka kwirabira muri mama nawe yarankiritse, reka kwirabira muri papa nawe yarankiritse, reka kwirabira mu bishobisho n'ibyishimo. Kwibwiriza gukora ineza ibinure biraseseka atamutunyo. Dawudi akomoka icyo gihe we muri wewe hakomoka ibyo butwari. Yaba twomenye kwibwiriza tukagira umwete. Umugabo witwa Eliya yigeze kwibwiriza aravuga ati muri Isirayeli kizira ngibwe kora afata icemezo kitari bwafatwe n'ubundi na Musa atigeze afata.
abwira imvura ati imyaka 3 n'amezi 6 bidaheze nzongera kugwa bigenda uko nyene. Iyo twibwiriza tuzokurikizira mu buzima bwacu. Imana iduhe umugisha, Imana iduhe umwete. Wera wifa ibyo kugira neza ngo yibwirije kubakira Imana avuga ati sinopfa ngiye mu nzu ngo ndyame sinzira. Imana yavuze ati bitanga umugisha gusumba gusabwa. Ni wibwiriza kugira ngo utabara umuntu, unezereze umuntu, ijambo ry'Imana sinoritwara mu kabare, sinorirenza kw'inzoka, sinorirenza kumubabara, sinorirenza kwidodoma. Ubundi twige kwibwiriza, dukore nk'uko Imana ibishaka, twirinde kunezereza irari ry'imibiri yacu. Igihe kigeze nitutatesura tuzonezerwa, tuzohimbagwa, tuzotabagwa mu izina